Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta Anton pen. Namping nar inut kuenda bhumi sabhan apranar mote kangda lason sigologha district Murpholoni forest office ke palo lakhai si Murpholoni along patumi porphai pho apor namping nar inut karlitang kuenda bhumi sabhan apran ar mote kangda lo lapen birtakerib don longa tengki inut karlitang kuenda bhumi spu amonit laki arni wangta hajira chongdat chotamonit lapen patumile thotsetami hajira chongdat tampen porphai phoalok hem kachibang onahut Murpholoni arizabolong mati ijon nampingna chetong lokomat karlitang kuenda bhumi sabhan apran ar motikang detlo গোলাঘাট জিলাৰ ১ নং মুফলনি গাঁৱত যেটো বন্য হস্তীৰ দুৰ্ঘটনা হ'ল অতিকৈ দুখ লাগিছে আমাৰ গাঁৱৰে এজন দৈনিক দিন হাজিৰা কৰি চলি থকা ব্যক্তি কুইন্দা ভূমিছ তেখেতে দিন হাজিৰা কৰি ঘূৰি ফুৰে ইফালে সিফালে এই কামৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে আজি আমাৰ গোলাঘাট আৰু আমাৰ বগিজান যি সংযোগী পিডব্লিউ পথ আছিল আমাৰ বিজুলী বনাঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে পথটি এই পথতেই আজি বন্য হস্তীৰ মুখামুখি হৈ তেখেতে আজি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে আমি অতিকে দুখ পাইছোঁ আমি তাতোতকৈ বেছি দুখ পাইছোঁ তেখেতে যেতিয়া হাতীৰ সন্মুখীন হৈছিল আমাৰ নিচেই কাষতে থকা মুফলনি খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়ৰ লগত যেতিয়া আমাৰ যোগাযোগ কৰা হৈছিল প্ৰায় আমি গম পোৱা মতে দিনৰ প্ৰায় ২:৩০ মান বজাতে এই ঘটনাটো ঘটিছে ৩ মান বজাত তেখেতলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে কিন্তু আমি আহি গম পাইছোঁ যে তেখেতলোকে আহি প্ৰায় ৭ মান বজাতহে ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা মতে এই ব্যক্তিজনৰ যি কুইন্দা ভূমিছ তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছে বুলি আমি প্ৰায় অনুমান কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তেখেতক আমাৰ গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি আমাৰ ওচৰতে থকা বন বিভাগক আমি হকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আগন্তুক দিনত যাতে তেনেকুৱা ঘটনা নঘটক আমি তেখেতলোকৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন বন্য হস্তীৰ যি সমস্যা হয় এই সংক্ৰান্তত যোগাযোগ কৰিলে তেখেতলোকে আওকাণ কৰি চলা অভিযোগ প্ৰায় উত্থাপিত হৈ অহা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আমি তেখেতলোকক দেখা পাওঁ তেখেতলোকে নিজৰ কাৰ্যালয়তে বহি দিনবোৰ অতিবাহিত কৰি আহিছে তেখেতলোকে যে এটা মহান আজি আমাৰ গছ গছনি নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ সেই গছ গছনি ৰক্ষা যে তেখেতলোকে এটা দায়িত্ব পালন কৰিছে সেই দায়িত্বৰ প্ৰতি যেন তেওঁলোকে আওকাণ কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ অনতিপলমে আমাৰ মুফলনি খণ্ড বন বিষয়া যিসকল বিষয়ববী আছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগে কাৰণ এইকেইজন বিষয়া থাকিলে আমাৰ এই বন কোনোদিন আমাৰ ৰক্ষা নহ'ব আমি কিছুদিনৰ পৰা পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ এইকেইজনে বন ৰক্ষা কৰক চাই তেখেতলোকে ধ্বংস কৰাহে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে যদি কাৰ্যালয়তে বহি থাকে আহিবলগীয়া দিনত ইয়াতকৈ আৰু ভয়ানক দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধন্যবাদ Trok ebra trok siang deng Lokhimonara ni japra langso hense karong hini adowanalong kijutsi radamaipi ke pamanpon Lakhain korapli Deopani constituency ke parlopon japra langso hense karong hini adowanalong Lokhimon karjo arani kijutsi radamaipi pamanpon Pini bangso Lokhimon karjo radamaipi along bindo inti pensi mai chari pondo la pen kong chunbang dorsing singnara hin pensi alhi pachini la pen jai mekalam theklar tak pen pachini pondo Mai pu bindo inti pen kachari pono mai long man pengal hisar poman pen Dr. Balaram Phangcho adun thu pha pangjang alhi Lokhimon sanghari soijang lunkan chunbang chingruma mai pen Dhoniram Singnar Sahem chunbang broken rongpi Babu Phangcho lapen Guru poatum pen chenglok ke ongdung ke thikidingatum chetong donsi maya di doklong pen maing ni pon lapen chopha pon alhi sarpo Dr. Balaram Phangcho hin pen Lokhimona kaya lamo mati arna malam jumesen thanpa chur mi tikangsi mai mission mi at pen pachon ponlo to ado Lokhimon karchu ningkan sek pen thang porni ka ningkan bang ta nin tum talon bo mang bo
Nasi kedamtang tarik ke thompen. Ini mate sayang deng pena panda dolang pena ke khela dula lo. Tapi ni bangke kejut si pule puda tamelo pini bangke ana malam ke chathan amai. Nasi la soar na malam chathan amai lo nili panda alu hisar po hisap nang pa pensi nili. Bukulia mate golongko maji rong nogor pen sen chetong lo. Nasi nili tum nikana sekper la ke kurusar lokhon lukhimona dhorom na pakla. La ke tang nang paklang cengal ni lo. Dhorom alam nang thap cengal ni lo se sorni ke karchu ke cengal ni lo la si. Nikana sekper lukhimon karchu la pini la thang poni si hokon delo. Si ani siwe dang bongke kadoka biasa yang deng jun etun ede ji pusi ni phai tarik ke thom kan si ni tum la so sa yang deng na pangcheng po tarik clear ni lupote kadoka beta honjeng kang thir sumle kang thir ni tum kache sele kache lado la pensi la sumle kang thir honjeng kang thir pen tarik pho bangke ni tum anggi si kadoka be anam lukhimon ban kero karchu asoposi lukhimon karchu la sela sorni ke kero karchu amsi apotam det la si ni tum la tarik thokar ni bangsi arnama alam kecethan, dorom alam kecethan, lapen ke ladak, alang litum, lasoi se ke koros anma kecirung cere kado kawe hisap setame pini labang so mai long si cepaklang ponpo, nasi lasoi asayang denge ke dipon iglo, nasi nili pandalu hisap punang pa pensi nang cetong iglo. Oh labang ke kalau penengan bangke, indeng trokep ratok siang lo. Nelilat lukhimon karchu thang o lukhimon karchu puasa yang dengge pening si bang ceng nak kami lada karong ni libang lo la so doan ahu disila atari sona nimbang citing ni dalo setame ni lada bang lo la so doan anu jok ki e ahu ni libang long lo lada ni ngarok pikano lila so doan no tu mripen athe lada kara ta tumili panang cing hondo ngecing hondo so dok sinili pan nang kecu paiglo lapen ken ili kato ka bepen kecing ki kecethan longan sami lada kara ta tum kato ka beta angri siang don si penili pan nang hang thum nang kan ni pendang lo non lada lam ke thana longan ta nang ka judun akta ani nang cibidun pame son sinili cethek long ase kat nili pan nang kecing hondo lang ko bangke nili cicini pame lo MP Amorsing ti so phan ke se inglong pholapen ke se lamding ro ta tumpen ka chero pon pini thang ni phai trokoni Karbi Student Association mate ke se lamding ro lapen inglong phoronia ke se chingrum si tong sakot pen pherang ke mai ke phapon pherang ke mai kang ni ponalam theke kedam thang ni phai clear ni Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimha South District IMP Amorsing ti so Lok Sabha long Karbi Anglong lapen Dimha South Radakari nai autonomous state mate article 244 a pathak lam theke jai don lapen MOS 1 MOS 2 kichun chelang ansatame ke bachun serakji aphan anparta Assam University Difu campus along full fledged nang pinangji MIL nang papleng pivek nangji lapen non ke bangji parliamentary session along India President Draupadi Murmu bhansatame labang so bill nang pon pinang popu kachuning ridona lam the mate lam the ke jaidun inglong khayatum kelang ke pangkri lapen kelang panungko alam the setami ke jaiduna pathaksi kachro pajerpon Anparta ke se lamding ro mai pu Thompson rong pipen pherang ke thinu kaning je pon ke autonomous state mati hem prekang thema joini ilitum Karbi khai kwano ni apranamoi kedam avia pheki bunang do piklo Anparta Karbi nglo ara datum comment to si bangso hem prekang thim ke long puma pu tobar cholang pronglo lasi parliament along kaning je dun hem prekang thim sitami ke palong vek je phansi tuning report lapen Karbi nglo jong si hem prekang thim long lote ilitum along rikaching thor lapen ningisi do thek popota ningjibo pini bang so pherang ke mai long kachetong pon lake KSA inglong photeri kong chun bang George Timung lapen KSA lamding ro mai phu Thompson rong pi anparta KSA along claim ra peratum chetong du KSA being a personal group nilitum bang ke kunani ke chok chedi buloton te jongdu na ko kita dolo jongdu momro lapen kunane mesenadi bulotan te nilitum bangke kachuro mate kurang tu mate appreciation lintum kepaje tunta tenangso laso appreciation ang mau pa nilitum kachuro tung kangtung lo bang lapolo kedam tewani parliament alo ilitum kaching mohon ilitum ex KSA president sir Amorsing Tiso honorable MP alangli
parliament long that to in front of the union cabinet, in front of the minister, prime minister, ambong ala cabinet members, starting from home minister and all cabinet ministers ambong si alangli, Lok Sabha long alangli. By that class up and kanije June, Article 244A should be implemented. Walam alangli being existing. Lata ruling party MP alangli kanije tu pot alangli pani tulitum KSA long po hin pian nilitum ex president Choli alangli pani litum Karbeng long la pen di Mahasabha West Karbeng long MP ho hin pen alangli pani litum hin pen ningat klop pen Jorol lancho tali moreover lancho tali alangli 125th amendment of the constitution alangli la so lam putak which signifies direct funding nilitum council Assam along Northeast along la autonomous council tuman an fan direct funding pen chenglok la governor fan council tum to son sai la advisor ke advisement ili tum fan ke joy ke council so lai fan ala 125 amendment putak alangli directly hala in front of the whole cabinet la pen prime minister ating alangli kaniki du la bangan ili tum ke sing lo po hin pen ili tum ninga klok pen alangli pa jorol la pen I personally as an ex general secretary of Assam University Difu campus Students Union in Pen Alangli Part, Assam University, the full campus, which is clearly written in MOS 1 and MOS 2 that need to be implemented. That Assam University, the full campus should be implemented. It should be upgraded to full-fledged university. La sola pun alangli clearly ada kaniji tu telpon alangli itu ningat proper, alangli panil itu hipan ningat proper jurul. La jota kalila, he even spoke about MIL. Di pilih tu kesiksa APSC, UPSC lo. UPSC lo ili tu kasih sak pipolo tangke ili tu lah itu lah kita itu program tu certi MIL modal Indian language kita. Selang MIL lah kita alang ni kan itu lepo ili tu mahin pen ning upload pen alang ni pancurolo lah pen ili tu through this platform ili tu kacuni likang tu bangke ili tu bangke kumani it's not only about amuka Amar Singh Tiso or whatever it may be. Di job kita ambil acara parti kita ambil. Ili tuhan platform kelong tu alangli power exercise tu saya alangli responsibilities alangli kecekap saya kelontang ili tu alangli pat joro tu nanti dapat aning pat itu ni. We should encourage di ili tu alangli pat aning pat itu si. Aparti lang ne dhorong lang ne asong lang dengan ili tu pakai. Tapi alangli pat laso platform kecil utilize report alangli pat ili tu ningat kelompok joro lapen ili tu ning cete tu je alangli laso la to lekang ton kalilang sini ili tu ning thelo ke vanjilang ani bakke parliament long anso se powerful presentation of PPD pen la sor Karbeng long autonomous council leadership Dr. Tuliram roh ahin pen la tim Karbeng long kacawi lo alangli tu initiative en la to lekang ton kalilang sini ili tu ning thelo Karbeng long West Karbeng long di Mahasabha kar inai I have read article 240 bak ke hang bak ke vanjilang ni pa se pangtang ko tu ko si ili tu ning thelo la pen kebanjiran ni bisa tambah alangli, langsung nak kali inisiatif jom si dekor bawa berada ni itu nicet hepik je, thank you. Song ner capturing room pet pen adu ya hoya thak ing samjin pen kache song ke deng pon. Pini thang ni phai trokani di phorong sopi post office adung along ASDC APHLC James NGO KSA, KNCA, WKSA, ASDC, Youth Front, Kara Lapen, APHLC, Women Wings, Atum, Chilang Petpen, Aduya Hoy, Jasimet, Nagaland. Ahoy along Lealong, Aron Ripen, Kido, Atum upon Sorkar Pen, Tarly Serak Nang Jipo, Ake Mangpen, Arnisia Parman sit-in demonstration, Deep Horong Sopi Post Office, Adung along Kachisong, Dingpo. Kachisong Hong Klamalong, APHLC, James Maipu, James Hanse, pen perang ke theng no kaning jipon ki Karbeng long la pen Nagaland ahoy kedai malom aron re pen kido atoma phan prabjin pen ke AC kacharia tom pen tharli serak nangji la pen jai kathar ki japon APHLC atom ke khai yang bong ke pachar boji abidi lang no si ke claim pata akoi pipon jani tum joint cherapet pen nitum dak kido ke hang bangke dak cherapet pen plute dak APHLC dolo ASDC dolo la pen KSA dolop KNCA dolop pen pula APHLC atumta arorim sorlo song tumdu do wela la lola sip nitum ke hang bangke Karbeng long lu kenang ke lutta patuma pan tharle nahi eviction tharle nahi ka tharle lam the bangke nilitum mane phan ke lang selet lapugoli mane khai phan ke lang selet lapugoli
sita arona teng pensi nitung ke ningji lo nitung ke hang lo karbiang long ke laki kiraya karbia farman kiraya long li jasemer bang ada karbia farman kiraya long li lo no pen ladak ke doa inglong so tu mantap kirai piadim lo pen inglong da so kalisita inglong khai kalisita district salam le council salam le kopen ke do tum ke dak do lompo halo arona teng bang ke asip mane pen aron ateng pen kali plote no pen ako putulang aron along putulo dak ke tribal non tribal tum halong le pota pilong le non ke wang mi tum halong le pota pilong le hak do barin non pilong po dak ke wang mi tum han ke long le apota pilong le lu akapre ka khai tum pan jasemet ke la tribal kali tum pan ke non ke wang mi bom tum pan ke long le pota pinang ni pilong le hala bang ke supreme court masih ningje delu alu do ni tumlong daglong le pilong le laga ha harkrisi kebra troksi kebra sian ingkan si supreme court pencil la pangso araya bang hardik bang pilu asin nona bang ke sitap nona kiwang bom sarkar tum sinili punang kokpo kichitan bana sortanan kokpo kumalo ne kijala ka pupedalo sita council ki cheng pen non an kaprega khe tum phan ki phlung pu dulong le munit arona teng pen dak dulong le munit tum phan ki phlung bo bang claim credit hala nili nuret nili cm do nili claim lu naglen border batai fli batai pho batai throk la wang lo te phlung ru po naga chin ne lo kuki chin ne lo achak ma boro ja chin ne lo eviction lab lo nili ge sorong thak halang kayan ta piluma puji halam ding kadai khangar bosi ta bangsa ke tang golaghat pen sana e delo karbiang lo hala so sata nili sis delo tap nili phi congress atun tap cm nut lo do dak flung the tape nili yong si ki flung hut batai thong kem nili fiction kam claim tekang lui paka anaka paka mia paka bonglita nili fan case na piune council fan case piune nang flung wera nang tharle ni sok nang plang nu piat ni mandu nang plang nu piat pu paka munita nili batai ko thong kep kai fiction da one a case nang pp council fan athe aron ko posi case na pisa Supreme Court, High Court, tum deng sita level. Hello, lasi, labang, nila parsi ni yepi ke sonlo. Council ki cheng pen le claim bomb sonte pini ke dak lakre siadim itum karbi tum lak privat pupelu pini bangke dak kado we population karbi ang long ke lakre sidang pleng hello takar bitung lak plita pleng ni itum karbi tum hak cheng hur bangke karbi tum si bang faru pen bang songner kep pu karbi ang longa arat ke bang faru pen bang songner kep 80% 20% si bang khecho amma non bangke 20% ke non ki itum si 20% ki plang pu plude laso khai dak reng lama laso long li tum charai un langma hello si nili CM, EM, MP, MLA tu fan kacuni riye ta la eviction bang ke itu claim vek nahi alang itu claim vek nahi pen sarkar da dakam panang Assam sarkar India sarkar da napasik sak dunia da ke Karbi Anglong Autonomous Council fansi absolute authority pu full power pu pidar lo dak tu fansi asila banglang tu power exercise nang po secondly chuning ye bang heni bang ke thegari tum to pigdak BA ta ho MA ta ho doctorate ta ho lason ta ho han ta ho pu ASDC CP ASDC APSLC tum ka cherab long nang dudum te ga nang ne nang cherab nang ne nang tum ta ching room ra luk thek tum ta ching room ra la nang me tha ha war nang me tha khai nang me tha long ri ke chera ye phan bang ke luk thek luk charli ge epok chi pareng wa ko phan le luk charli gli muni tum ke bang chelong chano ni ke
teki pon ijon phan teki korlute joni jon thom cherap dun mati lasi muni rakhai pulute munit pulute dak sung det pulute nang cherap nang pu ASDC penarenge sohut KSA penarenge sohut ASDC youth front tum eviction alam penarenge sohut ap lake thegere tum nang cherap de akun nang cherap de tanglu lasi Karbi Anglong ke thegere tum phan az ke chuning rilo dak bidi sore jakong pen kalip pulute Mahatma Gandhi di jail dang jangdam hai nangkok pulute Karbi Anglong ke thegere MABA ke pas tumda nang tumda jail jangmi aningoi sitani linge delu nang MA doctorate के पास बंगता हाँ महात्मा गांधी के हलों दो से आड़ी दाम है सीता बाग में थांग देर फन जेल जांग मती आंच पंग चिर मती आनी चिंग तो मती पीपल कर बिया के ठेके रे तुम के लसो बांग क्लेम टेक्स दे लसिप अलांग तुम हंदा के चुनिंग रो अलांग तुम दा थुर पांगो दागनी तुम लोंगे नंग चुलांग हेल हाय तुमने थांग टेक थेले पिलो के क्लेम पो पुयोंग सी मथा पोते ना तुम थुर लोन लोग टेक तुम चिंग वायरा थुर पांग नंग पो मिथांग देत के चिराय Hello, Nilia.